Patalfatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. A mai so tapo inga tama matina matua. Talo falava malo le soifua ai alo mai o atamua o le nei fo yaso. O fai tionga fa asanga i fa le tonu le falma itele moto tua le tupua tam se mea ole. E pe ona salalawa i nei le lalolangi lungo le Facebook i le ngangana Peretania. O atangi atu ai fo lingo le mtanga luengo le soifua malo loina. Ai ole masina fowo o ke topa tali ngā malo tā pena uma i aile tunuu. O lo moli mawina mai ta topa anga o whaale tonu lava o lewa o na whenga iai mo poto o ngase. Ai o vaenga whaitele o le whalemai, pei tai. Ele saunuanga le minister so i fua malo loi na le fio ngā wālasi lua pitu whanua tonga mga tāwhito sele. Ele o au fia ai le whalemai tele i moto otua ele whainga lea ua iai le fuafuanga e tausi ai whalemai whaaitu malo. Ele to e whaakone kalateina i le vainga ma le tausinga o whalemai whaaitu malo ai ole atu le tupe i fono whaavai ai tu malo e whaalu i whaalapop to ngā nuu mai tu malo e la tau te toi whaawau o na tausi ma whaamama leo ma pui le saonga le mu o whalemai whaaitu malo. E pe ona sa wai leono se fulu tausanga taluai mai a moli mau e iai isi whalemai sa vai e whaakone kalate atu pisi nisi upolo e whaatino ai nā ngā ruenga. Peitai, o tūlanga whaakone kalate lea o loo whaanga o yoi ele tau singo le whalma i tele i mato atua, ma isi vaenga o loo whaatino lava, ele au whai ngā ruenga le mata ngā ruenga. O le whaaua wai peo na whaiti o i na whaalawa i tele i lunga so ta inga tele vave, o le tūlanga maua lalo o whaleta ele sa i tulou, o le whalma i tele i mato atua, ua o se whaamama sangia fo ile nā ile malo o yei nei, ai mai se o tā penanga mo le tali ngā malo e peo nsao noa, le paanga tamua, ele o fina ngalo e whaai loa lo na suafa. Ai o sau no le minista le fio ngā wālasi o se leni o whaamanuianga mo le tā penanga o le whalemai po o whalemai tua o le ālu tonu lava i whaalapo tuputonga ai tu malo. E nisi o tala, o le si tia o whaafita o li tutupu ma soli tu la fono, e so o tanga i whaala au whaasaina leisi lea popolenga o mtanga luenga o leo. Pei fo na moli mawina le whai ungol vaya sa talwai leo sa whainga leo i loto pā. Ua toi te tala i tuol te maita ina maua whaatasi mali e to alua, mali po tia le mawai o fuala au whaasama paipai ulai le aisa. Ua atofa le amtanga o vaya sa fau e tula iai e tali i o lato molianga. O le salalau mai iai o fuala au whaasa i le atunuu po atunuu o le Pasifika. Le isi leo mata upolo o tultuli mata ia pea e ta i o leo le tato i tulangi. Ele i maua stato wheleo inga ma lea fionga ile komsina o leo au apa au longo i tino Filipo ana ia tau ile Samoa Observer o fono tanga ia ta ita leo lo mata i tua ile avea o Samoa ma isi motu o Pasifika e whaoso ma iei sapalai o fuala au whaasa mai maketi te telepe o Australia ma New Zealand mai o lo ngā nunue whaatasi lava e fo ia lea whaafita uri lo tato i tulangi. Mai lava mtanga luenga o leo lo fa amnatu mai pel kom sino mtanga luenga au pa au longo tino Filipo le tunu uile ta o le puipuia o le saunga le mui tai me ui ai le sami mo ta lenga o fango tanga po ta faonga fo ile ngā tai fale ta lo fa awau lava na le mfai ona toe maua mai tino leilo loa o tangata o lo moli mawina na nga ile sami fango tanga e ui ina toe maua mai le tino le li ilua valu tau sango le fi angolo lano i savai. Ile sa ili ngā leo ma le fesa po le pulenga o whaalavlawe whaafuasei i le vaya so taluai peitai ua maliu. Moli mawina sa alue whangota. O le tausanga taluai na whaina ai foi, le tautai i lea vaenga o whaasa le anga ina ua sa tia e tanifa o le sami, a o tau mawhai e toso i tai le nunua na pa uliane ilo lato walo. Peitai ua whaopopo i le lisi o tangata le ilo loa i le sami, e le ito e maua mai, le tamai sili el tolus fulu tausanga al matua, o ngā tai vai na alu fo e whangota, ai ua whaitau vai aso nei e le ito e fo i ane lava. E au fiai ma leo ngā li ina o fo i e tau tu le ututu i sa le longa i tausanga o tuanai, ma lilo atua i lava i le tunga maule e lia, ua whano ai so i fua. O puipuinga a o le iuwia le sami e au fiai le whai o se ofu whaola, ai mai se o le au whangongota i lunga o waa, ma ia whaatotonga wa whangota e tu sai ma le tu la fono, ai o le mata i tu o winga o le tau ma le tai, po o whetaui ma le taimi o le whaiva maulu, ma tau ma mao ma vaenga sami ta tafe, ai o ava ma vai a nia, ai mai se o taimi o le tai o o.
Ua fautuaina le officer silio le mtangalu ngole pale mia ai le co-chair o le security ma le catering subcommittee so le chocom le sunga anga fili shem leo le lautele ta ofi le whaongaina o ipu plastic le fai matiai mo le taimi o le fono i le masina fou. O fautuaina fo ipisinisi na malo i le peti e fai tau mawha malo le fono e fai titia le whaongaina le o plastic ai maise lava i fale e fai ai le fono male si o manga o pia ai o fale api ai malo e pe on fala o tele mai el newspaper le malo le sa mali o moli mawina o leisi le vainga ta o le te wila na umatu o le ta o fia o le whaongaina fala o tele o le plastic i le malayo tu lisi le el fau mo fautuaina foi le ngalulu e whaatasia e ta alao o ta ota ino whanga whaitele ai maiso le taimi o talinga malo e sosa niai le malo e whaamama ai o le langolango mai e sui ta mai ta i o nuu i le whaamoe peitai. E le na le la pisi ai o whautuaina foi le vaenga o leo mo le whaaititia o ta i whauta aloa i le taulanga a wai ei foi malo e fia sa vali i a pia peitai o le taimi nei o tau le aini ta i whau ai o tele pusi ta aloa ai maise o muli nuu ma le apita ngalu e le lofia ne iai i tangata e malo lo ma tau sa sami ai le talingalu. Sao no anga fili le ofisa whaasalala o le malo le savali o tāpenanga umalava mo le pui ngol saunga le mula o tele o tangata asia si mai ai o lo tātou o tuno. O le tāpena ai o le faltali malo le sina le resort si umu e api ai le tupu mal masiofo King Salesa masiofo Camila o se la sanga ele o tu mama ina ele tu malo si umu. Maangi ai nei le whaatal noino se suafa matai o le tupu. Pei lava o anga masani ai mo isi fo i papalangi e maua o lato so tanga i afio anga o Samoa. O le avato se matu pala Samoa ai maise o le nuu o le aapi ai le tupu o se whaaya ea lava lea Samoa atoa e pe on sao no le matai o le fio anga si umu le tō whātu uu na o tātou fisilingia pei tai. O le suafa matai e whaatino i fo i ma le ava masani ai le anga i whanua e ese mai le sao ningo le ava whaatupu le e tāpena iai le mota Samoa o le university vai vase. Ai o tāpenanga le fio anga si umu mo talinga malo u lantasia umatua i lava le atu sa fata ma le atu fale a lili i le whaamatangofie ina o te whala ai o mau tatu awala o ainga i nā fo i vaenga i saute o le taulanga i a pia i mulinu i le itu i matu o upolu. Ma moli mawina ai le whaale leo vaenga mana o mio le ala tele ai maise o awala o le awia e malo le anga i atu i te avima le atu sa fata o eto e tau mawhai ai Peretania le atunu o le tupu o Salesa e fia foi i le li o malo Europa le ai fai tau miliona ma miliona tupe na o lato sosoani mai ai a Samoa ma anatina e fai ai maise lava i le siti o le soa vai mama ma le whaatofu si ai o le atunu atoa i le vai mama ua au si ai ai inga a le World Health Organization po le WHO. Wa tofai nei lo to alkolisi o malua fau mano fanga po le nu e tapu vai tasi iai le whaalinga o oloa ale au fai pisini si le tunu ui le taimi o fontele le chocom. Whailoa whaalawa i tele mai o le nu ule o le a whaata wai oloa ale au fai pisini si o lo tau la mua ai le Samoa Business Hub mai le anso lua le anso lua ono o ki topo le taimi na o le fontele ai o se hava noa mo le au fai pisini si sa ili ai fo ini ala tau tupe whaasili ai mai se i tangata e le o awa i le fono e te talai fo i whai tutoa i le tunu ulau tele. Malona aunga your business growth is our priority. Tala nal nei tula, manuia taul mangole nei fo ia.